thlen chinteri group ni video tutorial kan to non asa ngai chang ni pan thla khai tala technique kan to mi kha nan ra kan zau piak lang mong cha kan lom e tu hi require kan to min nam cha ara kan to tu kan ulen nan chung chung tampi kan lom kan hoi kom kan mi phun nan chung chung tampi kan lom ti khawun chim kan du itu ni kan lang tal du mi das to PDF te Microsoft Word in kan PDF a Zeitin da kan thlen lai ti mi kha software pakhati man ningen phunkhat kan lang tal lai e masibika kha kan Microsoft Word kan on ti kan Zeitin da thil kha ti mi kan van zau tan halai masibika te e masibika Microsoft Office te Word kan on piak e na cha he na on piak di nuwa a Zeitin da PDF file kan thlen kholai ti mi kha zaidang kan to lang kan wun lang tal kan du e ka file kan lai print na kan lai software install kan to ti ka chon print na kan le hi ka zon hin q PDF ti mi te kam te lai e ma ka kan na thim lai e chu di in chen tu in chen PDF kha compose to na zai man ri lo e chu cha kan compose to anga mi kha kan wun to na lai e atang lai te hin link in kan directly kan em to piak mi ha chu cha chen ka ma ka zon ti kha click lo chu chen install rak to uti kha som kan du na chen install to ti chong kan install to dan te chong kha tlom pa te ka won lang tal si la ye rak zo ko che khar ye zom now e ti se chon direct link kan kan lai software pakhat te kan nan download te lai te hi ka zon hin q right to ti mi te ste la ye mi na download ko di nu khan double click na to piak lai chan runs na to piak lai te yes chan next chan accept the agreement in na to piak lai chan ka pol he tang na thum piak la mo chan next chan ka pol he jai de si te chan computer che khatam pi chan hi he a toolbar pol he install kan to chi lang mang ma chan he ka zone he set and keep as my default source provider ti ke se hi ka zon ta por kha toolbar kha le de se default kan kan che lang mang kan source kan on la chang kang kan default kan che lang mang te kan pai ngai ton chan atang lai jong kha de si te chan browser home page kan che peng a si te kan ka pai tuk ton e ma ni computer jong kha chan tampi mi ti kal lang mang kan install kan to lang mang kan chan chan tampi ha computer te ha jong kha no ta ngai ngai ti kha bun chim ki du e ka zon e hen mi installing to piak lai lao te achong big I want to install the as toolbar bla bla ti mi po kha check ni check mi kha uncheck na to piak lai chan accept na to lai chin ka zon hi desktop wider kha install to than ti ka se ma ka kan install accept na to piak lai lo decline ti mi na to piak lai chu di in chan install na ka lai install na kaldi no ka he mi PDF file he namang lai mo ti ka se ka phone a chim ma chon na set up du ma ti ka se du ka tin yes te alright adi chang install na to mi ka di chang he ka zon hin interest chung khan anma se ka talate q pdf editor.com kha rak kai thane ma kha cho pai lo that te ka ema di nu khan na Microsoft Word on ni khan kal than chang lai e Microsoft Word khan on pya than lai e file na kal lai print na kal lai jon he ka zone name ti printer name he ka zone nin zau lo q PDF writer ti mi tem chang emi na click piak lai ni click piak di nuwa open na to lai okay sorry okay na to piak lai ye okay na to di no kan file hi mi na file ko zai da save na du ti mi kan hale hi ka my document ti mi chun a save ding ka se e my document chung kha na save ding sa khai yes ka to piak lai te yes ka to piak e my document akan ka lai e hi ka zon hen phung lam le chan shan cho khawhnak ti mi kha PDF file kha athlang okay hitihin PDF file kha athlen ning ka se imati khan phunkhat PDF file thlen ning chang se e aphun ni na atang deu tutorial zong khan video tang deu ta zong kha rak zo than ti kha kan som na
tampi kin lom